ndabashimira ko muneza amatwi. Leta zunze ubumwe za Amerika USA yatangaje ko yongeye gutangira urugendo rusubiza u Rwanda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kongera kubasubiza mu biganiro bakaganira mu biganiro bigamije kugarura amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. John Afrika yatangaje ko iheruka kuganira na Perezida wa Amerika Donald Trump, avuga ko u Rwanda RDC bigiye kongera gusubira mu biganiro ndetse bakiyunga. Guverinoma y'u Rwanda yatanze umucyo ku makuru yuko twiteguye gucyura ingabo zoherejwe Mozambique kurwanya iterabwoba ryari ryarayogoje amajyaruguru y'iki gihugu. Yashimangiye ko nta gushidikanya u Rwanda ruzakura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado igihe hazaba hatabonetse inkunga ihoraho yo gushyigikira zino ngabo mu bikorwa nyine. Bivuze ngo izi ngabo ziba zigomba kurya, kwambara, murabizi ko bagomba imyenda, kwambara, kurya, kugira ngo umutekano ukomeze kugenda neza. Amasasu bifashisha bahangana n'ibyihebe, ibikorwa byo kurwanya iterabwoba kandi biri mu nyungu z'abanyagihugu. No kuvuga ngo ubundi u Rwanda impamvu ruri hano Cabo Delgado ni ukugira ngo bahangane n'umutwe w'iterabwoba. Ngira ngo murabizi ko Cabo Delgado mu majyaruguru y'iki gihugu cya Mozambique hari intambara iteye ubwoba, intambara imwe nyinshi cyane, intambara yarizaga n'abantu benshi cyane. Ubwo u Rwanda rwagiraga Mozambique rwahanganye na bino byihebe, barabihashya rero bino byihebe barabyirukana. Ubu ngubu kugeza izi saha Cabo Delgado iri mu maboko y'abasirikare b'u Rwanda RDF, nibo baharinze kandi nta byihebe na bimwe bijya bihataka. N'ibyihebe byatatse zino ngabo z'u Rwanda zihita zibifata matekwa. Nanone umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yatangaje ko ubutumwa bwo kugarura umutekano mu ntara y'amajyaruguru Cabo Delgado muri Mozambique, kugarura umutekano hano muri Cabo Delgado, u Rwanda rutanga amafaranga menshi cyane, rutanga amafaranga akubye ayo bahabwa inshuro 10. Inkunga itangwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ni miliyari 20 z'amafaranga y'Amerika, z'amadolari nyine y'Amerika, zirimo miliyoni zisanga 333 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ngo rero umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda avuga yuko amafaranga batanga ari menshi kurenza ayo bahabwa kugira ngo bite kwa zino ngabo ziba ziri Mozambique kugarura umutekano. Bityo rero aya mafaranga ava i Burayi cyangwa amafaranga atangwa nk'imfashanyo kugira ngo abasirikare babone ibyo kurya, babone ubuvuzi ku rugamba. Bivuze ngo rero umunsi ino nkunga izaba yahagaze, u Rwanda nta gushidikanya abasirikare barwo bazava Mozambique. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe. Ese kubera iki ari gutangazwa ibintu bigiye bitandukanye? Niyo mpamvu rero ndi hano kugira ngo bibasobanurire akantu ku kandi, mumenye akantu ku kandi, mumenye ibiri kubera Mozambique, Cabo Delgado, impamvu umuryango w'Uburayi uvuga yuko ugiye guhagarika inkunga yageneraga u Rwanda mu basirikare baherereye Mozambique. Ibi nabyo tugiye kubirebera hamwe. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba ushaka kumenya byinshi, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Minisitiri w'ingabo mu Rwanda yatangaje ko agiye kohereza izindi ngabo n'abapolisi muri Mozambique kurwanya umutwe w'iterabwoba uherereye Mozambique mu ntara y'amajyaruguru Cabo Delgado. Ariko uyu mutwe w'iterabwoba n'ubundi ngo uhora wataka, ariko ingabo z'u Rwanda bakabafata amatekwa. Kugeza isaha rero umuvugizi wa RDF avuga yuko izi ngabo zindi ziri gutozwa cyangwa ziri guhabwa amahugurwa kugira ngo zijye Mozambique kugarura umutekano ndetse zisimbure na bagenzi babo bagiye mbere. Nanone haza kugaragara ibindi bikorwa cyangwa haza kugaragara irindi tangazo. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje cyangwa yashyize umucyo ku kibazo kimaze iminsi kivurwa yuko ingabo z'u Rwanda zizakurwa hano Cabo Delgado hano Mozambique. Rero ni nyuma yuko Minisitiri w'ingabo mu Rwanda agiye kohereza ingabo n'abapolisi muri Mozambique. Itashoka irindi tangazo ngo rya guverinoma y'u Rwanda. N'amakuru yaramaze iminsi acicikana avuga yuko ubundi ingabo z'u Rwanda aho ziri muri Mozambique, ubumwe bw'Uburayi butanga imfashanyo ingana na miliyari 30 z'amadolari y'Amerika, arimo miliyari zisanga 33 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga niyo bahabwaga abasirikare bari Mozambique
Mozambique kugarura umutekano ndetse n'abapolisi baba bahari. Mu gihe rero ngo aya mafaranga azahagarikwa, u Rwanda rwahise rushyira ikibazo k'uyu mucyo. Guverinoma y'u Rwanda ivuga yuko umunsi n'umwe aya mafaranga azaba yahagaritswe, nta gushidikanya u Rwanda ruzakura ingabo zarwo Mozambique mu ntara y'amajyaruguru ahitwa Cabo Delgado. Yashimangiye ko nta gushidikanya u Rwanda ruzakura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado. Mu ntara ya Cabo Delgado hazaba hatabonetse inkunga ihoraho yo gushyigikira abantu basirikare baherereye Mozambique cyangwa n'abantu bapolisi bari Mozambique. Nta gushidikanya rero izi ngabo zose zizahita zikurwa Mozambique. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yatangaje ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique kugira ngo zikomeze akazi kazo cyangwa kugira ngo zikomeze zikore akazi neza, amafaranga ubumwe bw'i Burayi zitanga cyangwa amafaranga bahabwa u Rwanda ruyakoba inshuro 10 kugira ngo kugeza izi saha ingabo z'u Rwanda zibe ziri hariya, koko bakenera imyenda, bakenera kurya, bakenera amasasu yo kurwanisha ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Bavuga yuko rero batanga ubumwe bw'i Burayi batanga miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika, arimo miliyoni 330 z'amafaranga y'u Rwanda. Bino rero nibyo bashimangiraho bavuga yuko amafaranga batanga niyo menshi kubera ko baba bifuza amahoro, nta kindi kintu baba bifuza cyangwa nta kindi kintu babikorera. Ngayo nguko rero nuko nguko byifashe muri Mozambique. Ndababwira yuko ari uko nguko byifashe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Andi makuru ari buze kuza ndaza kuyabamenyesha, kandi Imana ikomeze ibarinde.